Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Usamla Kevin Lingdo Sangriang ubala khatsan snem karta na kathan maukorwat ulay okhor ya katak maksiar ha kalimpong yele ka nya cycle kapala tip kum ka 21st National Mountain Bike Championship 2025 kapala Long Hamorni Hills Jongga Jilla Haryana kapala sedang nadu ka arpu praterik bat kapala kunno ha kalaipu iterik ulber arjar arpsan. Usamla Kevin ulay okhor ya ki artli ki tak maksiar ha ka jiakop cross country time trial bat ha ka cross country Olympic. Kadba usamla meban aibok lang suyam ulay okhor ya ka tak marupa. Ha kani kalumpong yakop nya cycle ka Meghalaya Cycling Association kalap ha khatsawngot ki samla shinrang bat kanthai ban yele chimbanta hanrei na padang gini ki khatsawngot deitang gini ki arngot ki balai okhor takma kadba khara arngot pat ki wei kimshim layo takma satia hanrei kilala ban panpau pat ya kasap kapong bat ya ka jingtebet ban nya cycle jongki. Ya kini ki khatsawngot inthobi ki nongjob takma la padiang burom ha ka sitarik uyayong arjarpsan da ka Meghalaya Cycling Association ha ISBT Mauyong Rem Shillong bala lamkhmat do president uba Lening S Bare haringkat ka jiadon lang jong ki nongkit kam. Welcome back. Ini udah step naman na. Welcome back. Mana kawan? Welcome back. Yeah, welcome back. Welcome back. Philip. Welcome back. Welcome back. Sini humus. Jadi kasin ke arena mereka jalan kai malah siaru malah mereka ayo super dapat ayo full atli last time ayo super atli yang semua common I play ka MCA Meghalaya Cycling Association ba kaya lam nanti yang isya di stage Haryana pan yo elakaya ka national 21st National Championship jong cycling Kuduri I play ka Mokoro District Cycling Association ba kadai ka Mokoro tiba layalam yang lingbakan ka jeng lakai sport jong cycling dan ki artli ki jeng lakai ka we kadai ka XT ka cross country time trial but ka we ka XU cross country Olympic Pure goal berapa ni? Rank yang yo sila keren nomor ba rang day ka kategori ka barit day try kisna manwan ladang nang tristom ada ladang nang kiu susu nang sa select try ngan online international nandu license te ingkong isu ko ban nya kai si parang to menyalet kai nya kai ndai ya kundu ya ki ki profesional ba kenya sikil ai nang ta ki alam ti gi banyak sikil ki alam syaki nang competition nang ta la position itu ba ka jeng alam ki jeng namo kurat mo sekrang Will Bonson Gol Botson kuwi membuat jong ka MDC argut
ngamorway na ka youth category under 14 na ka sub junior under 16 tangway hi laingut na ka junior under 18 but arngut na ka under 23 but way na ka elite above 23 kan thấy cái nó người Kuntai tang way ayo medal tanga but meban balak IDH ki dan adu songot nak nang songot nak pedang juki yo tang way nak kategori jungi nang mangamar way track te ka kame pagi sa koiro number pangi te perdon mo professional coach banai kai sa koiro ka kame spon stay nomor ba stay ro kilaya bungi mo ki professional pansna ka track mantai ki rider ki don ki professional coach menyekai te hati tiga kami nang bahaban nya kam subun coach but kawai ro ako ban ang last time ako ban ai fresh bun Sri CM manrap sama mulai Arab yang apan punyo ya ketika cycle kadai na kajing Arab yung upun rat hi bangayo ketika cycle ba silak tang ta kan kajing Arab su de try re bangayo last year kita hi ka experience na bangali chute ngapai je kiwai ki professional riders ki top athlete kianya ki cycle ki ba da ki khat lang ki khat ar ne phalang tai ndrei tangai marwei ba nya saja pasila na du la sia pai na la silvaro na kiwai kisnong ru lada ki ngolat ki la kaya kan national championship ki ai la yo ki cycle ki ba sanlak ki la yo sponsor ndai trai tanga marwei hi badang sa patang ni badang nya du cycle ba tado ngadang kampai ke cycle ndai nomor paling ba kata ke cycle ka mo ka yarap subon yang ki atlet pan kuman yo hi ka jing yarap na ka MCA Meghalaya Cycling Association ba naka pilot by one ting da isong kat kong training la ada ki yo training ba ino coach bahap bandet nya asrok te mo ting nya bandet nya asrok ani ting nya bandet mare to arkanta dan to ting le chile kai na la de practice jalmit to sete nya kai kajing poi jong Kevin kane ka stage kane ka level ko yo ko medal ko national level kawai ngathai ngarap ai kajing yaro kajing ai kulei kimi kipa marang klem kajing support jong kimi kipa ngathai umrat level gini tengah kerpat iki kimi kipa jikui khana ro bakin suthu bakin pe iku duk sa jong Kevin kimi kipa jong bakin yarap alinti iku jong support iki ka sports kadi kawai ka ba no kimi ki brush kimi ki jelas kimi ki caka kari perti de kimi ka ko top pare itu no tengin kita kan kalian jong kimi kipa jong itu dong ini sablen kanong ko bolong kimi kipa jong Kevin dan support meet pat sni support itu tak dikila ki buat ada kimi jiwan kaya yang kesen ko yang batap dekat dikila ki buat di support kita kata ngai ko pe itu kapor ini ko ka action nila juga keren ni buat jaga Meghalaya State Olympic Association government tu, bangidon kamtam kumeni ke sport jong ini, kadai bani kong kadai equipments. Terkumpul orang Kevin kelaya semua mana bayi orang ba, kadai ke cycle bayi orang mentaru dari ke bawah UI, UCM last year dari Tegador Silak. Dari ke bawah tegi atlet ki banyak cycle cita siapa banyak compete ni national level ni, kadai ki professional cycle nyolak peralat. Dari kata kadai gawe ke bangi nak kalian ke action lagi kerpat nak kajing yarap government bikin aing equipments. Angkap kadai coaching kumbang orang baru yo professional coaching dai kini imdan isi coach ini prakana ini kuntai tengkat kabani sina ka action ni dan pisang ni support coach yapo Manipur ini tai unuan himla ban sponsor uru bonski hinrai tang khendet ski desi tang alai ski banwan man ai coaching ni kim batai amar kumbang itip iya ka sports ka ai ga kum ka cycle kani ka tai de ka ton kam bhaga de ka sport science bagi yo ndai atang ka strength tapi don ki teknik ang don kam ki equipments na kaliang jongi ka action ke kata bangi kwa ka dikata hai an kumbang ala jubatai ba ka MTB dei ke bangi don kam kita ki stadium gini kita ingi hanu ki kena jongi ki la ban practice kalong fit ya ka met ka pa jongi no bangi dei gire ulum
dan re kadang yo aja nyerap kalian equipment yo aja nyerap nak kalian coaching kata kalau ada ka kalat ka balik se kini ke atlet jongi khamtam Kevin pila ban ini ba nde tang menong national level pun job ni Kevin ti yu ba un poi hapo ke Asian Games Kevin ti yu un poi wat haka Olympic group karta kadang sya mentau nong sudah khatsan snem nata kadang sya ba tengah karpat na kalian jongi na kalian sorka mo try bakin pet dem yang kita isan jongi sya